amukela hi lava ku ta kota ku mi komba hi timhaka ta ku endla app hi ririmi ra Xitsonga. Alright, a yinini file new blank page, a yini mahlweni. Ka blank page ni nga hoxa tafula, ni vona insert tafula rin'wana ra hina ri fanele ri va na 3 ya ma-block, right? Okay, so hi nga ri koka ri ya le hansi ri yima hi ndlela liyani leswaku ri vuxokoxoko bya hina byi ta huma se ni ya exikarhi. Ngopfu hi nga pfumeli ku scroll-iwa ngopfu ne. Chela henhla, yeah, alright, ku ya kwala. Alright, so mo preview hi vona swi ta hi komba yini. Ha ri na tafula ra hina ri kulukumba swinene, mavona ya overlap-a layani. Okay, so hi hunguteni nyana ku fika nyana kun'wanyani se still ha ri kule nyana. Nga vuyela lavan'wani lesi nakona ha ri kule nyana kun'wanyana la ke. Alright, ndlela nyana. One more time. Mina swi swo lava ku landzelela ku ri hi ri size mani swi yini ni nge mina lava kota ku endla swilo swi endleka ma vo. Tani so ya hala kokiwa nyana ya hansi nyana, ya hi ndlela yeleyo. So laha hi ta kota ku chela vuxokoxoko bya hina lebyi nga ta va byi kha byi lead-a ku ta display-iwa laha, ma vona swi fanele swi ta humesiwa laha byi vonakarisiwa laha. Then laniwani ni nga faka swin'wana na swin'wana leswaku swi faka maybe vuxokoxoko byin'wanyani ta vona ku ta vekela mara ma swi vona ku ri ha preview mos hi mobile leyiwa. Alright, loko ho langutisa ku ri loko se yi famba yi ri ka website yinene yi ta va njhani, yi ta va so, ma vona. So mara hi nga yi endla na yona ku ri ka website yinene yi ri full screen. Okay, right, ku endla swona swilo swa ku ri fanele hi teka page leriwani ya ri load-a ka ndzeni ka CSS page. Okay, so hi nga swi endla sweswo but nkarhi wa sweswiwani hi le ka swona swa ku ri yi preview-a hi website, yi preview-a ntsena hi app. Then laniwani ni nga ta hi fika hi right click-a hi lava cell properties, a hi cinceni background ya hina yi va black. Okay, swo ka swa appear-a laha and then hi nga endla yini xin'wanyani border light nyana, light border xivanyana red nyana.
green yana swi ta ya ku lava yini. Okay, then hi nga endla na loko swi lava hi nga yi background hi image loko hi swi lava, and then na laniwani hi nga kota ku yi endla yi va center, and then vuxokoxoko laha ndzeni ka tafula ra hina byi va henhla. Okay, hi ndlela yaleyo, and then a hi languteni ku ri tafula ra hina i roxe like the whole tafula hinkwaro. So hi lava ku ri va xikarhi, and then ri nga vi na ti-borders, ti nga vi na ti-borders. Well, na laniwani hi nga ri cinca hi endla ku fana na liyani ku red, green, and then more yellow. Yellow, yes. Alright. Tafula ra hina se ri le xikarhi ma ri vona mos ne. Everything swi va swi tshame xikarhi. So I prefer ni vona. Okay. Hi liya mhaka. Yi appear-aka hi ndlela liyani, yi vonaka ku hi mukhuva lowuya, so a hi continue-ni ya mahlweni hi kha hi cincetela na la ka leyiwani. Background a hi cinceni yi va strictly red. Okay. And then kwala yi right white, kumbe hi nga yi ba hi a hi laveleni image leyiwani no, just for image ya njhani a hoxeni leyi. Alright. Then from kwala ndzeni ka yona background image leyiwani hi nga tlhela hi hoxa layer. Okay, hi nga tlhela hi hoxa layer hi nga yi dirowa kunene leyiwani ku ri swi ta va simple. Hi lava la ku va na layer la ndzeni. Alright. So dirowa swa rila. Okay, layer hina hi liyani hi nga tlhela hi lavela background color yi va like this nyana, and then kumbe yi transparent nyana ne. Kota ku yi transparent. Okay. Hayi man, a hi yona leyiwani. Letiwani ta mi kombisa letiwani loko hi ta kota ku animate na ti-status bars, ti-rotate and the likes and the other things. But a ni lavi ku endla. Okay, that's fine. Lexi hi nga xi endlaku i ku ntsena u ho susa color. Okay, a yi tshikeni yi va default. So loko yi ri default kwala hi nga kota ku dirowa tafula, right? Hi kota ku dirowa tafula from this table. Hi nga kota ku convert-a. Okay, na mo va nga convert nchumu a hi delete-ni ni vekela xin'wanyana. Looks like swi ta leha leswi a ni ta mi kombisa swona. Hi nga endla tafula ri ri only one, ku ri hava swo tala, ri fill up-a a nchumu luwa.
more delete the log of yes, and then I want to go at the flarai. Rinyime hi mukhuva wihi kombela ku save okay before hi ya ka swo tala a hi saveni kwala ndzeni ka dyondzo app letiwani ndzi ti endla endleni tin'wanyani leti mi ti vonaka lano then ta mi kombisa ku ti tirha njhani laniwani a hi nge dyondzo app dyondzo app okay my public app sensation then alright se swilo hinkwaswo a hi pfumeleli ku swi kopa swi ya kwini swi ya le ku na folder liya alright so I wanted to preview through the website our njhani but through the app yona ke let's see okay it looks like now overlap ka tafula ra hehe naswona tafula la hehe la overlap leliya li nga khoma a layer wa ka hehe so a layer loyi mungu hi mu veka hayi ximatsini okay fine specify I wanna go timeline yeah with kahle laya tabuleni kahle tshama kahle laha a nga endleli leswiwani control Z those person naswona hi lava lowu a hi lavi yena right tlakula ku tlherisa okay okay munhu susaka lawani hi n'wi yisa lawani hi vona i ta endla yini ya so va ta kona hi mhaka ku reader from ka script lexiya xa alignment ya yena ma vona right fanekele n'wi kuma kahle mehlo loyi top left okay ma vona ta appear njhani sweswi alright sweswi va ya kona swi ta laya na layani alright swi ta senyana senyani alright cool
Vona ku hambana ka loko yi preview through the website na loko yi preview direct from the mobile. So you have to twisisa swilo leswiwani ku nkarhi wun'wanyani a swi lavi u swi vona hi ndlela ya ku ri nga ta polisanyana tafula vona ku ri tindlela ya ku ya fika kwini. Okay, leswi endlerisaka swilo leswiwani mara hi ku ka mehe mani nga lava ri nga overlap a ni lava ri kota ku hela laha ku ri ta kota ku humesa vuxokoxoko lebyi hi byi lavaka laha mobile saver preview-a ngopfu rindze ngopfu alright. Okay, alright. Mhaka kulu ku ri scroll lexi va hi fanekele xi nga vonaka xi laveki scroll lexiya a xi laveki lexiya ku laveka ntsena a tafula va ka hina a scroll haya hi le xi lavekeni maka ntsongo. So karhi ha yi kuma ne hi katsongotsongo va ka swo ka swa ya kona. Mina va ta seta leswiya swa ku ta tsutsumela but nambara direct na swi vona kambe loko ni lava ku pfala okay ni lava ku pfala ti-borders na ti-borders ku xi ta kota ku appear-a kahle ma vo xi kona xona laha ku hi lexi talatala swilo hinkwaswo copy paste. So hi xexo ke xi ta appear-a laha i vuxokoxoko bya hina lebyiya leswi byi nga ta humelerisa xiswona layani so hi nga tlhela hi kurisa kahle hi ku ya hi leswi hi swi lavisaka xiswona no so let us pull it hi koka mo alright okay va vulavula mara hi nga scroll ngopfu a heleleni ntsena laha loko scroll ngopfu hi ta kwalaha ka realities antswanyana.
ignore. Okay. So hi nga kota ku cheletela vuxokoxoko la ma vona endzhaku ka background liya kumbe hi nga cinca na background leyiwani ma vo hi lava yin'wanyani hi lava yini kwalano wa tirhisa leyiwani yi stretch na background ya kahle mara so far background leyi ni nga ku twisisa ku ri hi yona yaleyo antswa can do something hi yona right so lexi a ni lava ku xi avoid-a hakanyingi i ku scroll-a man na ku avoid-a ku scroll-a mhaka leyo scroll-a leyi fane yi avoid-iwa a ni la fanele vona scroll too much hi ndhawu leyiwani so a scroll a nga laveki hi ntamu waka mazamanyana kumbe nga n'wi vuyisa na balancing system right sharp on your scroll nge vuyisa loyi vatsongo vatsongo tijoho alright scroll sharp on mara ya xota le hansi a hi nyana xixikweni ngopfu se yi la ku laveka ku hoxa tinambara tinene twisisa se manje mara ku va na scroll xa nchumu va ringeta ku endla the last one swa antswa then a hi nge sweswiwani ni lava ku hoxa yini smart button ni hoxa this one ku ri ta kota ku va na sort of menu nyana alright nga hlupheki online hi ngo teka 32 hi duplicate no copy paste alright and then hi nga endla
Button leyi yi va yini yi va menu wa yini let's load the clip what editor ya yona this program. Alright, slow sala u rhanga swi kombela va le hansi leswaku hi lava ku edita babu. Yes, hi lava ku tsala ku live hey print swin'wana loko ni type swin'wana. Right, hi nga cinca na swo tala laha hi nga tlhela xi modify kahle kahle laha hi nga edita strong because laha hi le ka graphic editing so hi nga endlisa ku yini kwalaho mara hi nga swi tshika swi ta taniya kumbe hi nga xi banyana na hi yini hi colour nyana hi xi banyana hi colour nyana hi xi va na fill colour nyana. Red maroon okay and then na lexiwani ni nga endla the same login login ni nga yi va ya red. Hayi papaya hayi Bali. Okay, so hi leswiyani button ta hina hi letiyani ku ta va ku ri menu button timbirhi hi nga tlhela hi ti kurisa nyana hi ti resize nyana ku ta kota ku tata xindhawana lexi kahle xi tlhela xi saseka. Alright, mavona so alright. Lava ku ta edita mara lava ku ta edita mara hi hi vonaka HTML ku yi na size ya njhani hala ka programming Wi-Fi 40 140 sweswo swi ta kota ku va na leyi lavaka yi ta va xi tate hi xilo lexiya let's take a preview. A yi yimangi kahle but however hi nga hunguta leyi nga henhla and then let's preview yeah yo lava ntsena n'wina
mi kota ku mi kota ku ri tirhisa zela hi n'wexe laya ka HTML editor kwala henhla kwala mo kota ku fika laha fika mi editor laha a yi laveka 136 leyin'wanyani yona ke leyi ke yi lava yi double click ngopfu. So far okay mda jijela kwala na kwala so but so far fane yi endla nyana ku ri yi kota ku linka okay yi fane yi linka kwini leyiwani hyperlink highlighter hyperlink yi fane yi linka kwini yi fane yi linka na page rihi wa page ya mani lava page yi fane yi linka na hambi yi linka na xivoni xo sungula target okay it's fine a nge hi kombi target leyi a hi na frame set okay so mara hi nga swi kota ku targeta i la ka layer leyi okay layer mani yona layer 1 copy and then data and then you could target layer 1 I wonder if it pfumela mara hi fanele hi pfumela hi ku ya hi leswi ni nga swi chovekisa xiswona lowu yi nga pfumeli but I'm not quite sure mani la ka leyiwani loko va yi nga pfumeli swilo swa ku ri ta yi endla hi ndlela liyani yin'wanyana ya vumbirhi so let's check okay right okay pfumelanga mara link yi fambile ku ra hi nchumu it's fine well that's how you link so loko ku ri ke ni u lava ku ta linka this page and hi susa target leyiwa that's why yi nga appearisi nchumu it's fine so loko u lava ku ta preview again I fanekele yo appearisa something let's check through the web okay why yi nga pfumeli ku humesa link why can't you show me the link man show me the hyperlink okay remove this link payment frame and then alright it's fine yeah it's the blank mainframe so we can go back to editing mode so save so preview leswiya loko u click-a fane yi ku yisa ka the new page leyi nga ta va yi tlilikini so hi fane hi endlaku sweswiwani hala ta tlilika ya ka page yi fane yi tlilika yi humesa content la ndzeni ka this layer hi fane hi swi lavela yini javascript okay so hi fane hi endla javascript ku loko u tlilika la okay yi ta toggle information la right ku nga ta va ku ri ndzeni ka tafula leri through tafula leri nga ta ri ndzeni ka leyara leyi okay matafula lama mambirhi okay save preview ya hi sweswo so
so far hi endlile swin'wanyana part 1 a hi heleni ka part 2 ta kota ku endletela vuxokoxoko lebyin'wanyana lebyi taka subscribe laha ka home supply program kwalaho mi ta kota ku hi sapota nyana ta kota ku mi komba swilo swinyingi hi va ka hina hi leswo a khani mama.